Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Helga. Iti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Helga. Maysa a teacher dito'y lugar mi. Upat atawanan na nagkasar kami kini Roy. Duan dagiti anak mi. Naragsak ti panagden nami. Nupay ni Roy, kat agpaspasada lang iti tricycle, kontento kamin iti taray ti relasyon mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Helga dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lakay, at dagayam at aramidin da pwesto di tabatog ti balay tayo. Wen, parlor ka no dayta. Talagang agbalinin a commercial center dito ayan tayo. Wen nga rod, nasaya at met. Tapno ado ti mapasadaan mi a tricycle driver. No mado dagiti negosyo dito lugar tayo. Mayat saan akon nga umadayo ang mapan agpapintas. Kaaro ba tayon day ta parlor? Anyamot day ta nakapigpigsan ato kardita ayan yung mare. Umay ka, mapantag papintas Grand opening di parlor dito sangwanan ti balay mi. Aya? Ni, apedyak na damdamag day ta. Umay ka na, tagpa-manicure ta. Libre aya. Ada discount na. Akin kukuha. Diyak mo. Basta umay ka. Tani, ado tinakapila a customer da. Imbag man, tadi ti lugar mi tinakapanunutan nyo apag patakderan iti parlor yo. Huwin madam, adong amin ti tattao dito ay. Ket awan pa'y parlor. Oh, malmalpasan da ito'y manicure mo. Anya pa'y ti kayat mo apaaramid. Ado ti customer yo Makauray dagita. Asido gahin dakin ko kay tiday ti a parlor. Ni Debbie. Anya, babae ka di? Wano lalaki? Padak betlaing nga napintas. Kasta ka di? Adain to madamdama. Napanla nag-order iti gamit mi jay ili. Ala, pimintas tamanan, Helga. Wan nga rod, naglaing dagiti beautician da. Nagkapupay ka no iji Manila dagiti beautician da. Wan nga rod, madlaw ko. Kat ato nga style na pukis ti amuda. Di ta akton nga agpapintas. Agawis ka kadagiti ko kumarita Tano makaawis ka? O, di libre ka matan kadagiti kayat mo nga ipaaramid. Kasta aya. Isu nga agawis ka iti ado. Iti kasta, libre ti pedicure mo. Kaputa na ka manicure kan. Di mon kayat ti aginnaw. Si kapay laang ita, lakay. Sayang ba't no madadaol ti manicure ko. Ado ti intulod ko itay a customer dakat. Debbie ka no ti akin ko iti parlor. Debbie? Kung nakaswerte da, ta isuda pay laang ti adda parlor na diti lugar tayo. Awan ka kompetensyada. O anya, kumusta? Nakaado kayo matlaeng? Wen Debbie, nabannog kami ang nagmalmalam. Ay na, ay agi na na kayo, Ay, Ha? nabannog ka talaga. Kaslan ni... Asino ti kita am di tarwar? Ay, di tricycle driver, Kaslam amok si ka? Mom? Ni Roy. Wan, ni Roy dayta. Roy? Mom? Ay na, ni ex ko, Anya? Junakis mo? Wan, amon, da kami idi. Nabayag day jayan.
Ket no asawa na di maestra nga imay nagpamanicure itay. Ay, at dagayam asawa nan. Oy, kita amlangan niya. Agkita kayo manan ita. Ay na, nabayag kami mat idi ka. Idi agis eskwela. Siyak tinang supporter kinkwana. Malagip na kapay nga ta. Of course. Saan mo't akas karina di relasyon mi Tapno malipatan nak akas jay laeng. Oy, saan mo asirip-siripan? Ha? Ang mga numadlaw na ka. Oh, ket, apay kuma. Kaya't mo amaamuan ni bakit na ti sikreto yo? Oh, Manong, meriendam ka na. Sino tinang ta, dading? Debbie ka numat tinagan di bakla nang yawat kanya. Una na itad ko kan ka. Nakita nakakano dito yung paradaang. Debbie? Nakabistida bakla. Ay nakasla babae. No saan nga agsao? Saan amadlaw abakla? Tika di aking kuko ay tika barbaro parlor? Siguro Sige Manong, awata mang. Ah, Agyaman kakit di taad damang mangtad iti libre a meriendam. ay, agyaman nak. No asino man day ta. Ay na, inawat na dyan inted mo amerienda na. Ay na. Sigurado. Maburbur siya anday ta no asino ak. Siguro, o may nakakitaan dito yung parlor. Agkita kayong ton. Ay na. Ay, mamimiss ko matin. Ay, aguray ka. Ada customer. Ay, say atom Yes, madam. Oh, anya ti paramid mo, madam. Kwa, 3 mamla ang tibuk ko. Day talaan. Wan man, Mabit lang nga. Isaganak dagiti gamit ko. Oy, madam. Apay adi mo inayaban ti maestra agayim mo. ni Helga. Busy dahil dyan yung eskwelaan. Ay na. Nagpogi di asawa na si ko. Ni Roy? Amom ka di, madam. Ex ti boss ko day, Joy. Ni Roy? Jay boss mo a babae? Why, darnamot lang nga kas kanyak. Ay, italaan na amok day ta Oy, sige. Agpwesto kan, madam. Tatrima akong day tabuok mo. Kumusta nga tan dagiti tricycle driver? Ay kat nasaya at dalat na Sukik ida itilako kami rinda. Mabalin ka di nga itad mo daytoy kan ni Roy. Pangaldawan na. Uy, regular mo nga ikan iti kanan na. Ex ko nga min. Ha? Ni Roy? Ex mau? Gapuan. Da kami idi. Nga, di nagsiguron malagip. Tamanumatan atawan tinapalabas. Ay, kastagayam. O sige, inakon ijay parlor. Itad mo to day ta Sige, mapana ko ni kay paradaan. Taitad ko dahi tikan ko na. Apay asaan mo mat aginaraw tilinutok akanam iti aldaw, lakay? Sana kami na nagawid. At danang tad iti kanak. Asino? Jay kano aking kuko di ta parlor. Ha? Ni, bakla day jay Mapan kunto man kit di kitaan no asino day jay. Kitaam amangan mat no kursonada na kan. Si kakit di mat. At da asawa kon. Kurso na daan nakpailang may. Umayak man nagpapukis. Ha? Oh. Apay nakiktot ka nakakita kanyak. Ay na! Ay, Darna! Umay ka ditoy! Apay, Rosie. Ay na, ada customer mo. Ay katsikan ati mga sikaso. Sikan! Oh my God! Tayo pagkitakin ka no asino. Ha? Oh my God! Oh, Ha? kita Roy? Umayak agpapukis. Oh, anya nga. Ingkan pukisan ni ex mo. Ay, agtal na ka man? Ingkan! Kumusta kan, Roy? Saan ka nga, ma'am mo? Ngam, sika ka din ni Debbie?
Jay ka na yun amang ipatulod iti makan kanya? When, siyak? Apay, di na kun malagip. Mabiit laeng. Taikatak daytoy wig ko. Oh, anya? Mabibig na kon? Michelle? Wan, siyak daytoy. Sino kataklaan tinagan ko? Inaramid ko a Debbie. Kasla ka matan babae. Ay na, ginastusak daytoy a kinapintas ko, Roy. Napanak pa ije Thailand. Kasta ka di. Ay na, malagip nak pa'y matgaya. Kunak no nalipatan na kun. O sige, tugaw ka. Tapukisan ka. Busy ka na yun Helga. Ay, wan nga Roda. Diyak pa yan matatao dito'y balay mi. Aywan, di mag-aasak ta day bagakan ka. Anya day ta? Bakla ka din nila kay mo. Anya klase asaludsod day ta? Kasta ngamin tagwarwara sa damag dito'y lugar tayo. Naadda-anda ka no iti relasyon kini Debbie. Anya? Di bakla dita sango? Wan, di bakla nga akin kukwa iti parlor dita sangwanan ti balayaw. Awan mo't na ibagbagana na adaan iti karelasyon a bakla? Damagam ka nila kay mo Adamag gayam sikreto na. Kasaritak tuman? Di mong ungtan Bakit? Bagay ko ka di madlang dito yung pukis ko? Ami ko. Apay sinipat na klatangay. Roy, maawatak no makirelasyon ka iti babae, idi baro ka pa'y. Ay nga, bakla? Naadaan ka iti relasyon iti maysa a bakla? Anya? Anya ka, Roy? Anya tipod na kinataom? Anya klase asaludsud day ta? No makirelasyon ka iti bakla, kaya't naasawan. Bakla ka, mat. Helga. Pumanaw ka dito isang wanak. Diyak kaya't makita ti panagruprupam. Angam bakit? Pumanaw kan! Mabitlaing nga, tada na panan ni boss. Urayam labiitan. Sige. Agap apura ka di. Saan matkit di? Ay, isumat gayam daytan. Oh, nagpudot ije ruwar. Ada bisitam. Roy, Mabalin ka di ngagsarita ta. seryoso ka? When Debbie, seryoso ak. Naskan ngagsarita ta. No kasta, naamuanan ti asawam nga da relasyon ta idi. Kasta nga rod. Tinungpanak pa'y. Ay, ouch, no kasta. Ay na, nagsakitan? Tulungan na ko maamang ipalawag kan kwa na iti amin. Ay katwan Nasakit nga min tinakam na kanyak. No anyaman tinapalabas ta, Roy. Awan kanya kung dayjay. Jak mat amo nga agsarak tamanan. Amangan matkit di no ibagana, abinirbiro ka. Mabalin na kasta ti pampanunutan na. Alabay kasaritat ni Madam. Ay, makapanpanaw ako ni balay mi. Tapay, Mad. Aging gaita. Diyak pa'y laang maaklon ang naadaan iti relasyon nila kay ko iti maysa a bakla. Ay na, napalabas day jayon, Helga. Aging gaita. Diyak pa'y laang kasarsarita nila kay ko. Nasaysaya at lako man adi mo na amuan day jay. Wan nga rod. Uy, pulo sa diyak ni namnama. Nasakit, tinakam ko. Good morning, Madam. Anya ti aramidam dito eh. Kaya't kalaang akasarita, Madam. Busy ak. Uray mabiit laang, Madam. Diyak kayat ti makisarita. Madam, pakawanamon nila kay mo. Pumanaw kan. Past is past. No anyaman tinapalabas mi. Awan day jayan, Madam. Kat pang nga asim. Pakawanamon ni Roy.
Aging kaita, saan ko pailaang akasarsarita nila kay ko. Nang runa ta nagwaras dito'y lugar mi, tinagbalin a relasyon da kini Debbie abakla. Mabainak kadagiti tattao. Balakadan na kuma. Tuy pagayam mo, Helga. Pagayam Helga, lipate mon. Nuan yaman day taan na palabas nila kay mo. Ket sangwam ti agdama. Sana rumbang agbiag ka iti sakit tinakam, gapu iti napalabas. Natural nga agsakit tinakam mo. Ngam sapay la kuma, ta urnusan yun ti amin. Ikam ti asawam iti sabali pa agundaway. Sana bale, ta napasamak dayjay, idi saan kayo pa'y nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Helga iti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.